даруд бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро аз студияи марказӣ радио тамошо доред. имрӯз 6 апрел аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. зани 37-солаи тоҷик ҳангоми чапа шудани киштии Скорпион дар Русия ҷон бохтааст. аз ӯ 3 кӯдак ятим монд. Саид Нуриддин Розиқов бегуноҳ баромад ва ё қиссаи нахуст аз Русия дуздида шудан ва баъдан раҳоии эшони Саид Нуриддин дар душанбе аз забони худи ӯ. ягон ҳуҷҷат якҷо шаб маҳл шудем рӯзона 25 ба самолёт шудем роҳӣ кардам ба Душанбе. Тоҷикистон дар интизори ваксинаи Чину Русия беш аз 13 000 нафар бар зидди COVID-19 ваксинаи AstraZeneca гирифтанд. аммо шурӯъ мекунам аз он ки ширкати ҳавоии Уральские авиалинии барои иҷрои парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба 7 шаҳри Русия иҷозат гирифтааст. Азия плюс мегӯяд, аз дирӯз билетҳои парвоз ба самти Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Қазон ва Уфа ба фурӯш гузошта шудааст. ба ин шаҳрҳои Русия ҳафтаи як маротиба парвоз анҷом хоҳад шуд. билетҳои парвоз на танҳо дар Душанбе, балки дар дигар шаҳрҳои Тоҷикистон тариқи онлайнӣ дастрас будааст. гуфта мешавад, нархи билетҳо вобаста ба шаҳрҳои Русия аз 7500 сомонӣ ба болост. як зани тоҷик дар Русия бар асари садамаи киштӣ ба ҳалокат расидааст. ба гуфтаи наздикон, Матлуба Иброҳимова ҳамроҳи шавҳараш дар Санкт-Петербург кору зиндагӣ мекард ва ҳарду дар корхонаи киштисозии Пела фаъолият доштанд. ба қавли мусоҳибони радиои Озодӣ, охири моҳи гузашта бино бар хатои сармуҳандис киштӣ якпаҳлӯ шуду барои Матлуба Иброҳимова фоҷиа анҷомид. Мумин Аҳмадӣ бо ҷузъиёти бештар. یک زنی 37 ساله از تاجیکستان بر اثر یک پهلو شدن کشتی نوساخت در روسیه جان باخته است. پیوندانش گفتند تلاش دارند جسد او را به تاجیکستان بیارند. مطلوبه ابراهیمووا در کارخانه کشتی سازی پیله در کنار سنت پتربورگ همچون رنگمال کار میکرد. به اطلاع دریافتی در آنجا کمش 20 شهروند تاجیکستان فعالیت دارند. نزدیکان زن گفتند روزی 30 مارس امسال کشتی نوساخت اسکارپیون را از داخل رنگ و بار میکرد، ولی بر اثر ویران شدن توازن بار کشتی به طرف راست کج شده به لب بندر برخورده است. در داخل کشتی حدود 100 نفر کار میکردند. نجات دهندگان جسد زن تاجیک و یک کارگر دیگر کارخانه پیله را از داخل کشتی بیرون کشیدند. مقامات روسیه حادثه را تفتیش دارند. مطلوبه ابراهیمووا زاده شهر اسفرای ولایت سوق بوده، از او 3 فرزند مانده است. бинандагони азиз, ҳафтаи гузашта мо дар бораи нопадид шудани як рӯҳонии тоҷик дар Русия ва пайдо гардиданаш дар Тоҷикистон хабар дода будем. имомхатиби яке аз масҷидҳои ноҳияи Режи вилояти Свердлов, Саид Нуриддин Розиқов, машҳур бо номи эшони Саид Нуриддин, 24 март дар Русия буздор шуда, шаҳрвандиаш бекор гардиду 2 рӯз баъдаш дар Душанбе мавриди бозпурсӣ қарор гирифт. ӯро айбдор карданд ки бо ҷараёни Салафия ҳамкорӣ мекунад. воқеа акнун равиши дигар пайдо кард ва ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод онро пайгирӣ намудааст. хуб, дар бораи ин қазия чӣ гапи нав доред? шаъло, гапи нав ин аст ки Саид Нуриддин Розиқов озод шудааст ва шаҳрвандии Русияш бекор карда шудагӣ аст. ҳоло намедонад бо чӣ шароит ба Русия ба назди хонаводааш баргардад, зеро аз соли 1998 ба ин тараф вай шаҳрванди Русия буда дар ноҳияи Режи вилояти Свердлов ҳамроҳи фарзандону намерагонаш зиндагӣ мекард. мақомоти расмии Тоҷикистон ҳодисаи аз Русия дуздида шудани ӯ ва умуман вазъу ҳолати феълии ӯро шарҳ намедиҳанд, вале зоҳиран ошкор шудааст ки ӯ бегуноҳ аст ва айбномаи зидди ӯ исбот нагашт. من Розиқов Саид Нуриддин Баҳронович рӯзи 24 буд моҳи март аз тарафи шахсиятҳои номаълум боздошт шудем бе ягон ҳуҷҷат. якҷо шаб маҳл шудем рӯзона 25 ба самолёт шудем роҳӣ кардам ба Душанбе. дар амният тафтиш шудем. кӯтоҳ мегӯям, дар амният тафтиш шудем. баъди тафтиш шудан ки собит шуд бегуноҳ будани ман, сар додан, яъне дар озодӣ қарор дорам. имрӯз дар хонаи бародарам бо бародарам, яъне ҳаёти мустақил, ҳаёти озодона бурда
آرامانه زندگی دارم لیکن یگان حجت در دست ندارم غیر یک اونی که کردم در همینجا دیدین چیش میگن یک کاغذی هست که بازرشین نرودیم بازرشین از کنسولگری گرفتم همون را دادم من یک بازرشین دارم خلاص. به هر حال اسنای ورود به تاجیکستان سید نورالدین رازقов بازداشت شده بود نه؟ ببینید همونطور که در این نوار هم دیدیم بازداشت و ربوده شدن سید نورالدین رازقов خیلی پیچیدگی ها دارد. قبلا نزدیکانش گفته بودند که مقامات برای آزادی او 1 میلیون روبل روسی یا 11,000 دلار طلب کرده بودند. حالا به گفته آنها مقامات پرداخت مبلغ را ضرور نشماریدند و این مسئله با سبب‌های برای ما نامعلوم از بین برده شده است. همه این مشکلات از آنجاست که مقامات تماما این قضیه را شرح نمیدهند. یگان نهاد انتظامی کشور هم هیچ گونه اظهاراتی درباره اونش نکرده. خب حالا سید نورالدین رازقов میخواهد به روسیه برگردد همین خیل؟ بله سید نورالدین رازقov میخواد به روسیه برگردد اما برای این حجت ندارد. بخش اساسی سندهایش در روسیه مصادره شدند و طور شنیدیم شناسنامه تاجیکی هم ندارد اما مقامات وعده دادند که به او شناسنامه تاجیکی دهند و سید نورالدین رازقov از روسیه یعنی نسبت دریافت پاسپورت روسیه شکایت برده است از بالای دادگاه‌های این کشور. تشکر. یادآور میشوم در 2 هفته اخیر سید نورالدین رازقov دومین چهره شناخته در میان مهاجران است که با لغو شهروندی از روسیه به تاجیکستان اخراج میشوند. روز 25 مارت عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران پس از بیکار شدن شهروندی به تاجیکستان رسانیده و در اینجا بازداشت شد. مقامات روسیه او را به فعالیت غیر قانونی و مقامات تاجیکستان باشد به قلابی متهم کردند. ادعایی که پیوندان عزت امان بی‌پایه و صحنه‌سازی می‌دانند. حالتهای در یک آن واحد بیکار کردن شهروندی روسیه سبب بحث ها در شبکه‌های اجتماعی هم شده است. تعدادی از کارشناسان و کاربران تاجیک ارزش این شناسنامه را بخصوص برای فعالان سیاسی زیر سوال بردند. در این بین همکاران ما سرورناز روح‌الله و شهلای عبدالله در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدند که آیا می‌خواهند شهروندی روسیه را داشته باشند. او میگن گدایی که اسیری لشکرش گردم گدایی کشورش گردم گدایی همینجا باشم و پوچوی همینجا نه گپاروس. شما خودتون بوده در روسیه؟ 3 بار رفتگم. مگه مر تلاش گرفتن پاسپورت کرده بوده؟ نه همین 3 بار کور رفتگم فقط فریب کردم گپاروس. میخوایم 100% میخوایم. چی نقش داشته میتونه پاسپورت؟ نقش پا بسیار رول باز میکنه. من از سال 96 تا 2001 در روسیه بودم اون که پاسپورت نمیخوام. من میخوام گراجدین تاجیکستان باشم. یگان بارم تلاش نکردید؟ نه این ضرورت هم نبود برای او در اون کار کردم و تاریخ منو بود کردم. پاسپورت مشکلی گرفته و همین باجو شده وای میکنم. خیلی وای میکنم که او چی داشته باشم که یه چیزی را که میخوام در وطنم کردم میتونم. اگر نشاطی همی زندگی آدم اساس برای زندگیش پیش بردن برای پوله تمام بیزنس رو میتونی در اینجا بسازی. یگان مشکلی نداره و آدمی بکلا در همه جا بکلا کارش بود میکنه. ضرورت نیست. این فکری من خواستم میگیرم من که نگرفتم نشده پاسپورت روسی که من برید ولی نه این راه ها که مخدم شده بودم میرفتی به پرابلم. برنامه را ادامه میدیم. بینندگان عزیز همکار ما محمود جان رحمت‌زاده درباره حیات دشوار ساکنان دوردست در ولایت ختلان فیلم مستند تهیه کرده است. حالا امکان داریم پارچه را از آن با هم تماشا کنیم. این تلو تپه های برف پوشی کوهی ما را به دهه سفیدابی بالای ناحیه شمس‌الدین شاهین میبرد. گاه سواره گاه پیاده چون راهی اساسی بسته است. 90 سال کردیم سال 91 آن زمستان 6 مسافر تو 6 پیر کامپیل گذراندن. بعد با سال 93 ما بسیار خوشحالی اومدن خانه آباد کردن. حاضر باشد با 50 خوشحالی رسیده است. آن تقسیم ما بسیار است. آن زمستان 6 ماه مدت زمستان است. رومون همه لایه تخت کمون در لای رفتن همه زمستان حساب برف نمیتونی
خلاصه که 6-7 ماه تنفیسی بکشه حساب дар деҳаи сафедоби боло 50 хона бунёд шудааст. боғдорӣ ва чоровпарварӣ шуғли сокинони ин деҳаи кӯҳӣ ба ҳисоб меравад. филми мустанади зиндагӣ дар сафедоб дар саҳифаи озодӣ видеои ютуб ба зудӣ гузошта мешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. дар тоҷикистон аз 23 март маъракаи ваксинзанӣ ба муқобили COVID-19 идома дорад. дар муддати 2 моҳ ба сокинон 2 вояи ваксинаи AstraZeneca гузаронида мешавад. қарор аст дар доираи барномаи COVAX 10% аҳолии Тоҷикистон ваксина бигиранд. ҳамон гуна ки Амриддин Олимов мегӯяд, беш аз нисфи кормандони тиб дар душанбе аллакай эм карда шуданд. масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мегӯянд, то ҳол аз истифодаи ваксинаи AstraZeneca дар кишвар касе бо аворизи бад рӯбарӯ нашудааст. мутахассисони бахши тандурустӣ мегӯянд, ки дар шароити набудани имкони интихоби шакли эмгирӣ ночоранд аз ин ваксина истифода кунанд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, ки ягон ҳолати номатлуби ҷиддӣ ки аз иммунизатсия баъди имрӯз ба вақоъ омада бошад ба қайд гирифта нашудааст. ана ҳолатҳое ки ҳозир ман гап задам, аз қабли баланд ҳарорати бадан, ягон дард дар ҷои тазиқ ва ҳамино дар беҳазорӣ дарди сар, ки инҳо дар муддати 1 ё 2 рӯз, ман дераша гуфтам ва якчанд соатҳои баъд аз муддат инҳо гузашта мераванд. дар тоҷикистон рӯзи 23 март эмгузаронӣ бар зидди коронавирус оғоз шуд. барои ин кор кишвар 192 000 воя ваксинаи AstraZeneca-ро дарёфт карда, дар назар аст ваксинаҳои русӣ ва чиниро низ дастрас кунад. дар вазорати тандурустӣ гуфтанд, музокирот бо тавлидкунандаҳои ваксинаи зидди COVID-19 дар Чин ва Русия идома дорад. дар ҳамин ҳол маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика, ниҳоди вобаста ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон бо баргузории як давраи омӯзишӣ барои хабарнигорони тоҷик хостори таблиғи истифода аз ваксинаи AstraZeneca шуд. муҳлати дуюм истифода мебурдаги ваксинаи мо аз шурӯъ мешавад аз моҳи май он тараф. то ин давра бояд ки марҳилаи дуюми ин ваксинаҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша ворид шаванд. ба гуфтаи Файзалӣ Саидзода, аз 3 апрел то ба ҳол 13584 нафар корманди тиб дар шаҳри Душанбе ваксинаи AstraZeneca гирифтанд ва бояд дар маҷмӯъ ҳамаи 26376 корманди соҳаи тандурустии пойтахт ваксина карда шаванд. ахиран расонаҳои хориҷӣ аз чанд мавриди фавти сокинони кишварҳои аврупоӣ баъд аз гирифтани ваксинаи AstraZeneca хабар доданд. абдухалил холиқзода, раиси бемористони Ибни Сино, дар Душанбе низ ахиран дар саҳифаи фейсбукии худ ҳушдор дода буд, ки дар истифодаи ваксинаи AstraZeneca шитоб накунанд. вай дар суҳбат бо радиои Озодӣ сабаби чунин навиштаи худро шарҳ дод. мо ҳамаи персоналамонро ваксинировать мекунем, ягон яъне ки зиддият дар ин кор намебинем. агар интихоб бошаду воқеан ваксини русию масалан чинию дигароншон биёд, бисёр хуб мешуд. ҳукумати Тоҷикистон як моҳ пештар эълон кард, ки коронавируси нав дар кишвар аз байн рафтааст. ин вирус то кунун ба гуфтаи масъулини вазорати тандурустӣ ба 13308 нафар сироят карда 90 нафарро куштааст. оморе ки иддаи ба дурустиаш шубҳа доранд ва миқёси бемориву талафот аз онро бештар аз он рақамҳои эълон шуда медонанд. бинандагони азиз, барномаи мо ба поён мерасад. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. хабаргузоришҳои дигарро чун мешавад дар сомонаи радиои Озодӣ метавонед бихонед. гузоришҳо дар Озодӣ видео гузошта мешаванд. фардо шуморо дар барнома мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.